Kinong ilam ka KSU Central Executive Committee kelele ikendo yu Chief Executive Member ka KHADC uba Winston Tony Lingdo bandawa ban khanglat sendon ya kejing temu banti uranium haga jela markalong kejing ma ka bakraw ya kejat benriu abakrani gila patai kubora ka pratrik naitung arajar akun riau hadian keni kejing ikendo u Presiden ka KSU u Reman Kharjana ula kedo ka KSU kala kedo kidak kisien giba pensha ya kejing pen kre banti ya uranium kum kejing thiat jaka di HSPA Southwest Khasi Hills kejing pen bor gitrai jaka ba kejing wan kebaman kepor ki officer ke AMD ba GSI banwat marpok kendo kabakam sukya kalong ka office memorandum kebami na katanat environment ha ka pratrik unai lur arajar arpusan kebalaweng sendon ya ka public hearing bag bapni bag sarkar pedeng kala ban pedan kam ya ka Atomic Energy Act ka kandai sepan rupuar ban tombor lor kapang national security ban pentelot ya ka tribal autonomy banedai kejat benriau na ka jing shatelab ke KSU keladawa mardor ka council bat UCEM ban chimkia kimat ki badan kam kebanengkong ka KHADC kedai ban wanra da resolution ka yang dorbar ban khanglat senon ka jing ti uranium ban NOC da leiru kebaar keseng keladawa ban wanra ka jing penkela ni amendment haka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arajar Arpuway ne bantau de kawai pat kaan ke baskem katkum ke 6th schedule ban mana persya ke jing dia jing IY ne jing penkerja kerteng ikijaka uranium syaka sarkar ne syaki company shimet kabakat do ke KSU kedawa paka council ke deban ai jing betha mardor jabrok gidor bar shnong bat hima bekenam ailat iki officer banong trei ka AMD bandrung Shikitain Southwest Khasi Hills bat West Khasi Hills yang seng dengan skin bertemu dengan juga hasil performance kalau baik kalau aku kemat ketika dengan Sewan kami kan domisiat kemat dengan bah dilakukan bah dilengkap ya ke laku belum banyak ada resolution lagi di council kalau ini bagi bagi klong cuma do yang kan domisiat buat macam segala marjan Kesengakan semua orang ba kalong hit ba sotonat bat nanti ibu ba kai bagi keren ajimut nak kalian ka council kan rekam bat kan rekam hanor kom dia akan start dong isi lay kadang pada kan kermen ba nila panyo ka resolution na isi dong council kalong kai ka ban nak hampir skam ya kaji kun kaji persak dong ya kan dia kaji krong yang marbok do na kaji han dong set segala macam jika dan likely di mat apa dia baca uranium away ke dia ka pengunjuk resolution kabaan ada ke ba kundu untuk lakam dia baca jindi jaga jadi dia ba lesi intip ya kaji semua ni yo lesi bagi kita itu ba karena jaga dia pat syak agency pada bade penuh pat kan mat uranium kita gilog di ceritakan mana pat maong ba kajitan kalau pasmat dengan up pat ikapor situ bara ajak penuh dengan smart ka discouncil ni kalau mempunyai ka ayu ka nongpek nokmi yang nong siap di ingin dalam kam thai ingin banjur haru anta ya ka discouncil ini suku ba inong penya inong elam jom ka discouncil ni kilong ba champang bat hot ya jepun snow na kaliang juga seng la jepun snow ba kadon ka jepun sang ban hit jaga citingan da kita ki pokbat jom ka jela ka jongi bat na kaliang ka jom ka na kaliang do CM mula kubur ba usa le yang berengkam banwat nitip habai dei bakal jadi kesol tu kan tu suku tungi ka session ka bantuan biang kan di kena Oktober dengan thai haswai kata orang lah ini akan start ka jom isi jom social lagi lah bakal ka special session tu boleh kan mat Kejimbe sikit deh ngal lebih kerana bukan si hashtag lagi kan yang bagi donkam nak yang dua sikit tu kan ora resolution hot ingin lah orang ba resolution kan ada lagi nak kata mu dengan berkong Henry kan ipat ya kata kajing seriousness bakajing simkia dengan setiap government apa yang ada buat kan tempat tong mabuk kan